A Marea Blava us cantem les 40. Un recorregut pels 40 anys de gestió de presons a Catalunya, explicat pels qui millor coneixen el medi, els treballadors penitenciaris. Capítol 4. La rehabilitación. Las sindicales, insisto, creo que los catalanes podéis presumir de tener uno de los sistemas penitenciarios más avanzados de Europa. Hay muy pocos sistemas que puedan presumir de que 8 de cada 10 personas que entran en una prisión en Catalunya no vuelven a entrar nunca más. I això és un èxit del sistema. El meu punt de vista és que les dades que aporta l'administració estan esbiaixades, si no ja directament manipulades per vendre que el model penitenciari català és la rehòstia en pilotes. I no ho és. No ho és. Xifres comercials, és a dir, aquí a nivell polític s'ha venut un producte que és el producte de la reinserció i rehabilitació. Quan en realitat en el dia a dia qualsevol funcionari de presons pot palpar que això és totalment fals i que no es correspon amb la realitat. La política penitenciària és política d'aparador. La penitenciària i la general. És política d'aparador. L'objectiu d'aquest producte és donar lloc de feina a una quantitat ingent de persones dedicades a aquest camp, psicòlegs, educadors socials, juristes, etc. Que d'altra manera al carrer ho tindria molt difícil perquè, òbviament, el mercat laboral privat en aquests sectors és bastant complicat sempre i quan no sigui a l'administració en aquests aspectes. Generalmente eso funciona en pirámide. O sea, en pirámide es... Hay más reincidencia si tú evalúas la autoinculpación. Si tú preguntaras a una población de exdelincuentes, o sea, expresos, oiga, usted, y te respondieran con sinceridad, ¿a usted ha cometido delitos nuevos después de la salida de la prisión? Eso sería autoinculpación. Digo, esa es la más veraz, si es sincera. Y esa es más amplia, está en la pirámide abajo porque esa es más amplia. Luego estaría la policial. Y luego estaría la judicial y luego está la penitenciaria, que es la que se suele utilizar en la mayoría de estudios europeos. Hombre, a mí me parece que la más Fiable. No fiable, pero yo creo que la más importante es la penitenciaria, porque es la que marca más lo que es el delito grave. Yo creo que esa es la más... Si tuviera que elegir una, yo creo que esa es la elegiría, porque lo que está claro es que si un tío, salvo que no le pillan, pero bueno, si un tío no entra en la cárcel es porque no ha cometido un delito grave. Entonces... Les xifres de reinserció eren les xifres màgiques que es venen de cara al públic quan un té una inversió molt gran a la qual vol convidar el públic general a formar-ne part i mantenir d'alguna manera també una espècie de xarxa clientelar amb tots aquests sectors de la societat més vinculats als drets humans, al tractament, als serveis socials, etc. Llavors, d'alguna manera, ja ho he dit alguna vegada, actuen com una espècie de lobby y sempre s'emparen en aquestes xifres màgiques de reinserció. En Francia no hay nada de todo esto. En el sistema penitenciario francés no hay nada de rehabilitación. Todo es medidas sanitarias, psicopatológicas, o sea, medidas, quiero decir, análisis, diagnósticos. No hay nada, o sea, hay muchos presos en los patios haciendo nada. Entonces, eso no puede ser inocuo, o sea, eso se tiene que notar, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, yo creo que en España, en Cataluña en particular, se hace bien. You're not out yet. Sorry, sir. Good luck, Charles. Bye-bye, Jack. Ever meet the old woman, Charlie? Goodbye, Mr. Bridger. Què rehabilita a un intern? Un intern només es rehabilita quan es vol rehabilitar ell mateix. És que no hi ha cap fórmula. No el pots obligar a rehabilitar-se si no es vol rehabilitar ell. Ya se pueden poner todos los medios humanos, económicos, tratamentales a su alcance, que si él no cree en la reinserción y en la rehabilitación será muy difícil de conseguir. Habrá gente que se rehabilita, pero lo que es rehabilitar es muy difícil. Muchos es su modus vivendi, están acostumbrados a conseguir las cosas de manera fácil, a no tener que complicarse y les es más fácil de vivir así. Él, como te decía un interno una vez, dijo, es que yo, por lo que ganan ustedes, me lo gano yo en un golpe.
Claro, del concepto del sacrificio, del trabajo y de eso, y volver al mismo sitio es difícil, tiene que ser muy difícil. Aparte de la voluntad de rehabilitarse, deben tener un entorno propicio en cuanto a la familia, en cuanto a los amigos, un entorno que les haga actuar de una manera diferente. Y muchos vuelven al mismo entorno y por eso continúan teniendo las mismas conductas. Es que es imposible. Tú vas a volver otra vez a la mina. I en aquella època, 24 anys, amb la bandera de la rehabilitació i la reinserció, qualsevol que veies que sortia amb llibertat i al cap d'una setmaneta tornava a estar allà, que no et rebentava, clar que sí. Clar que sí. No he sigut mai una persona insensible, ans al contrari. Que per molta feina que es faci a nivell tractamental, a nivell inclús d'interior, d'acompanyament, una mica d'aquests interns, etc., doncs és una mica frustrant veure que aquests interns tornen a reincidir. Que después de unos días vuelve a su rutina habitual de manera muy rápida. Yo creo que el interno relativiza casi de inmediato el castigo de la pena impuesta y de una manera muy conformista te explica lo que le ha traído de nuevo a prisión. El portava la Guàrdia Civil pres i jo passava per allà i me'l vaig quedar a mirar i no... Coño, ¿qué haces aquí? Se'm va quedar mirant i diu, ¿usted qué esperaba? Si ho saben hasta ells, clar, saps? Si jo esperava, pues mira, clar. Y cuando se reencuentran conmigo, la verdad que lo hacen con mucha familiaridad. Es como si volvieran a casa. Es increíble, pero es así. Era un intern senegalès i sí que recordo que després el vaig trobar aquí a Brians 2 i el que vaig sentir va ser decepció, perquè sé que vaig mirar i estava al mòdul 13 i sé que això doncs, no em va agradar. No? I m'esperava que fos un intern d'aquest tipus. De su personalidad podría estar en condiciones, él y otros muchos que se encuentran en situación similar, de reintegrarse a la sociedad. Las personas que como yo tenemos un problema. Entonces, si ese problema que nos afecta, que lo conocemos, que por circunstancias de la vida sabemos que existe, entonces queremos que me ayude, por lo menos yo. D'un ambient tòxic, sigui familiar, de parella, de drogues, de lo que sigui, l'intern té l'oportunitat de fer com un reset, de dir, hòstia puta, com merda he acabat a la presó. Llavors l'intern, en aquest sentit, sí que el treure'l de l'ambient on l'ha portat a la presó, a vegades doncs, té oportunitat de rehabilitar-se. Tenen una vida més o menys ordenada, pautada, no? Amb els seus horaris, els seus àpats, la seva feina, en alguns casos, altres estudien, i bé, llavors tenen moltes oportunitats, ¿no? D'aprendre coses, almenys. O sea, todo empezó a funcionar con sistema de fases, en un momento dado se extendió a todos los sistemas, a todos los centros y en general programas educativos, programas de tratamiento específicos, cognitivos, de habilidades sociales, programas laborales, de formación laboral, todo eso se hizo entre el año 87 y el año 90. ¿Vale? Reeducar els presos, rehabilitar, que era la filosofia, bueno, el que posava el reglament penitenciari, el més progressista d'Europa, però clar, no hi havia els mitjans per complir-lo, el qual va crear molts fallons entre funcionaris, entre presos. Va ser curiós, perquè hi havia presos joves, però la Trinitat era de 16 a 21 anys, i presos que deien que s'emprenyaven perquè deien que això no era una escola. Allò no era un col·le, allò era un talego. I segons quines normes eren massa de niñatos i massa infantils. Doncs el que més se'm va cridar l'atenció va ser el treball tan laboriós i tan impecable que feien els professionals tant d'interior, tant de règim com de tractament, no? Que realment hi havia una voluntat real d'orientar això cap a la reinserció, no? I de fet a mi, diguem-ne, quan jo vaig començar en això i vaig passar per l'acadèmia i vaig aprovar les oposicions i ho combinava amb les pràctiques, jo realment creia en la reinserció. Un no pot assumir la governança de les institucions penitenciàries seguint la premissa que seguia aquest nefast personatge Amant Calderó de que tots els interns són reinsertables, perquè això és partir ja d'una gran mentida que també dona suport a tot aquest gasto milmilionari
que té tot aquest sector de l'àmbit penitenciari. Jo que els facin un programa, per exemple, dels que han matat, els que han violat, els abusos de menors, que aquí penso que no hi ha programa que valgui, amb aquests paios. Jo amb aquesta gent no cremaria cap cartutxo, ni mig. Faria com als Estats Units, un temps a dintre i després avisaria la població a on van, no els amagaria, perquè continúen fent les seves, perquè no es curen, principalment perquè no es curen. En la prisión se le ofrecen muchos mecanismos para poder usarlos en ese sentido, como programas específicos, estudios, trabajo, cursos formativos. Ahora, otro tema es cuando salgan a la calle que puedan o quieran aplicarlos. Como están los juristas, los psicólogos, los educadores y otra amplia gama de gente que se puede considerar de tratamiento. No sé, también se consideran maestros, que tampoco tienen mucho que ver a lo mejor con los demás. Fan la seva feina també com poden, però tampoc, no sé com dir-ho, tampoc se sorprenen quan un intern reincideix o quan un intern reingressa. No, més aviat la sorpresa és que no ho facin, que no reincideixin. I en aquest sentit fan la seva feina el millor que poden en molts casos, però sense gaires esperances de que serveixi per alguna cosa. Quan falta gent, quan un assistent social té un número indecent d'interns que no pot abarcar, la problemàtica de sempre, de que es pretén reduir gastos, reduir despesa i tirar endavant com es pot. Si es pot amb dos, doncs no seran tres. O sigui, què penso que fan els programes dintre la presó? Assustar-los o atabalar-los perquè passen dels programes, ni escolten, o per exemple un tio que té 20 anys per una mort, li fan el programa, clar, saben què fer amb ell, i ara comencen a fer programes ràpids. Em porta 5 anys, 6 anys, 7 anys, el programa. Generalment aquest programa té com a premi una programada, abans tenia una programada i després un permís, em diràs tu. Què vol dir això ara? No, s'han de fer quan toca. Jo els faria els programes aquests, sobretot el de la promesa de les conseqüències positives o beneficis penitenciaris, diguéssim, per sortir a tocar carrer. Jo, a partir de passada, com a mínim, la meitat de la condemna. I, evidentment, tenint una fulla regimental intachable. I aquí són molt importants els informes d'interior. Ara mateix les presons estan en una espiral d'infantilització dels interns, en els quals, sembla que estan més centrades en que els interns vagin a l'escola, aprenguin català, aprenguin anglès, castellà. Però moltes vegades queda en un segon pla la formació laboral de qualitat, no formació laboral la que puguin aprendre els tallers. I jo considero que l'hàbit de treball, la formació laboral que els prepari realment per sortir al carrer, ara mateix té un impacte bastant mínim a dins de la presó i realment és el que els serviria per tenir un ofici arribat al cas i poder-se reinsertar millor a la societat. Ho ha de voler de veritat, i l'única manera és que vulgui lluitar. O ell o algú al darrere seu que el faci lluitar. I aquest algú que hi ha al darrere seu que el faci lluitar moltes vegades no és la mare, ni el pare, ni el germà, ni el sogre. És una noia que coneixen amb una edat determinada, generalment aquí dintre el Tarragó, i els hi entre els dos la dèria, les ganes de tenir una parella normal, entre cometes, y fer vida normal, entre cometes. Claro, corregir a una persona a base de hacer marquetería, pues es complicado. Complicado no, es imposible. Pero bueno, ellos se lo creen que esto, porque todo en prisiones lo que hay es mucho teatro. You're absolutely right, sir. Shut up, bleeding hole! Who said that? I did, sir. What crime did you commit? The accidental killing of a person, sir. He brutally murdered a woman, sir, in furtherance of theft. 14 years, sir! Excellent. He's enterprising, aggressive, outgoing, young, bold, vicious. He'll do. Well, fine. We could still look at C Block. No, that's enough. He's perfect. I want his record sent to me.
This vicious young hoodlum will be transformed out of all recognition. Thank you very much for this chance, sir. El primer que sap jugar amb les regles del joc és el pres. Tu, si ets funcionari de presons, ho saps de sobre, se les saben totes. Llavors, clar, el pres jugava, i segons què, es molestava perquè no li anava bé, per les raons que fos, i segons què, jugaven amb les regles del joc, y, home, Déu-n'hi-do. Un ejemplo de que el interno no busca rehabilitarse es cuando ellos mismos declaran que hacen los cursos o programas para conseguir beneficios penitenciarios, pero no porque se arrepientan. Lo que por ejemplo, el tema de los estudios. El que le enseñen a leer me parece perfecto. El que quan estan entretenidos, perfecto. Actuació, una als joves, sobretot, que vulguin o no vulguin, si els aconseguissin ficar dintre de l'esport, dintre del món de l'esport, jo què sé, es poguessin fer lligues entre centres o entre departaments o treballar-los fort, perquè aquests tios tenen, bueno, són àgils, són bons en pilota, vaja, de la manera que sigui, però introduir-les dintre del món de l'esport. L'esport rehabilita la gent. Pero yo recuerdo en la modelo cuando venían, estaban haciendo los estudios de la UNED, algunos estudiaban primero, otros llegaban a segundo, bueno, y de venir los examinadores y no salir porque habían tenido mala noche. Así que cosas de esas, y los libros luego en las basuras. Aparte, yo considero que el tratamiento está inflado, es decir, ahí no es necesaria tanta mano de obra, pero claro, yo he tenido suerte de tener gente coherente, no todos, he tenido también gente muy incoherente que a lo mejor lo único que pretendían es maquillar estadísticas, hacer que eran más buenos de lo que realmente eran, rehabilitando para poder ascender, que esto també se da. Hi ha gent a tractament que sí, que es creu el missatge oficial. Però, esclar, el missatge oficial també assenyala moltes vegades com a problema als funcionaris. Per tant, és normal que segons qui que es creu el missatge oficial es pensi que el problema a les presons som els funcionaris. De las cosas que me dijeron, por ejemplo, cuando pasé a jurista, en 2 ocasiones le dije a la directora en esa ocasión, recuerda que estás en tratamiento, no en régimen. Me lo dijo 2 veces. Y le dije, la tercera vez me levanto y me voy. Eso sí que se nota, ¿eh? Eso te lo digo yo por experiencia, que se nota. O sea que hay unos bandos muy diferenciados. Totalmente. Y yo me da mucha pena, pero es así. No de coordinación con Interior, sino de total jerarquía, donde el tratamiento está por encima de todo, sin saber muy bien dónde van. Hay un clan, el que llamamos el clan de los psicólogos, que es el que actualmente controla principalmente las prisiones. Los psicólogos hablamos de la señora Montero, incluso de Gemma Torres. Me voy a permitir no meter aquí a Brigitte, porque Brigitte, directora de Brians 2, sí que conoce la psicología del interno y eso le permite ejercer una labor bastante correcta. Si no es manté l'equilibri, doncs les presons no funcionen bé. I, evidentment, ara estem en una altra època en la qual Interior està per sota i tot passa per tractament. Per un cantó, olé, no? Des del punt de vista, la psicologia és la ciència que estudia el comportament. Millor que un psicòleg no entén ningú, teòricament, ningú entén el comportament. Ara, a partir d'aquí, no sé, home, per un cantó dic, doncs ens hem sapigut posicionar prou bé. Ara, que potser no hauria de ser tant, haurien d'haver altres tipus de gestors, també. Y tratamiento tiene mucho poder. Yo lo que he vivido tratamiento desde el año 2005 tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque es el buenismo. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una psicóloga que en Donas unas chicas, las internas, las internas, hicieron un motín, así en toda regla, se quedaron en el patio, que se negaban a subir y incluso se pusieron agresivas y lejos de saber dónde estaba, una psicóloga se puso allí parapetando a las internas que, bueno, prácticamente se estaban escojonando de risa. Que este señor me está sacando la lengua. No se preocupe, Matilde. Según la psicóloga, es como un niño grande. ¡Un bendito! ¿Un bendito? No, si será un bendito. Pero oiga, Quintanilla, yo prefiero ir fuera. Sí, vaya a la mesa de recepción, que por lo visto hay uno esperando ya que se sabe el tiempo.
Cuando no se sanciona de forma conveniente a una interna, yo no sé qué pretenden con eso, porque no creo que sea nada bueno para su rehabilitación. Pues a las internas hay que enseñarle, igual que a los niños se les enseña en la escuela, cuando una cosa está bien y cuando una cosa está mal. Y lo que no se puede hacer es premiar cuando están haciendo las cosas mal. El pres s'ha infantilitzat molt més, s'ha desresponsabilitzat molt més, perquè el sistema tractamental dins i fora de la presó, perquè els serveis socials a fora de la presó, etc., generen unes dinàmiques de dependència i de falta d'assumir responsabilitats al carrer que després també ho arrosseguen cap a dins de la presó. En tiempos más recientes, pero anteriores a la nueva directora, pues me encuentro también con el caso de 2 internas que también son premiadas por mala conducta. Una és el canvi de paradigma. Som absolutament bonistes, no passa res, hem de donar oportunitats, això per una banda. Per l'altra banda, l'intern ha canviat, és un intern violent que no té normas. Como hemos dicho repetidas veces desde el asesinato de Nuria, sin seguridad no hay rehabilitación posible. Es totalmente imposible, van de la mano la una de la otra. Y eso queda demostrado. Joves que teníem fa molts anys, més o menys havien passat tots per l'escola, reconeixien que hi havia un principi d'autoritat del professor, etc. Aquests no. Aquests han viscut al carrer, han arribat aquí al carrer, no tenen valors, no tenen normes i la violència és l'únic que coneixen. Les presons, com a norma general i depenent molt de directius de la direcció general o d'idees imaginàries i il·lusòries de personal de tractament, acaben sent una espècie de patis de col·legi on es perdonen les conseqüències de situacions violentes que causen alguns interns, on se'ls hi convaliden entrades de droga, on se'ls hi redueixen les sancions per agredir o entrar droga. I quan tu no vols veure la realitat et fot un cop de puny. Y aquesta es la realidad. En una ocasión me encuentro en el departamento de madres con 2 internas que se pelean con los niños en brazos. Pero sobre todo la actitud peor fue la de una de ellas que se abalanzó sobre la otra. La segunda dijéramos que lo único que hizo fue defenderse. Bueno, pues entonces la gerente, por entonces, que luego fue directora, me llama a su despacho pues intentando que modifique el informe, porque esa interna iba a salir de permiso y no podía salir con el informe que yo había realizado. Por supuesto que no lo modifiqué, lo calificaron como creyeron conveniente y la interna salió de permiso. No sé lo que pretendían con eso, si es que eso es bueno para la rehabilitación de la interna. Yo no lo creo en absoluto, que se premie a una interna que no se lo merece y luego, además, el mensaje que estás dando a las demás. En el dia a dia, nosaltres som una pota imprescindible, juntament amb rehabilitació, per la rehabilitació. És que ajudar a que hi hagi una convivència ordenada, a que hi hagi un respecte, això és educar. Això és educar. I nosaltres, encara que la finalitat no sembli que és aquesta, la nostra, però de facto ho és. Nosaltres estem ajudant a educar. Somebody help us. I need a doctor, man. Ben is sick. Please. I can't take it, man. My arm! My fucking arm! En un 90% de les ocasions, els interns surten millor del que han entrat. Doncs perquè en molts casos, mentre han estat a la presó, per exemple, o no s'han drogat o s'han drogat poquet. El que ha caído en prisión por accidente sale mejor, porque tiene claro que no va a querer volver jamás en su vida a pisar un centro penitenciario. També porten una alimentació més equilibrada, també porten uns serveis mèdics que estan allà en qualsevol moment. Si estiguessin al carrer, pues igual ni anirien al metge. Que ya hace muchos años que venimos reivindicando que a los internos se les dé la medicación diluida para evitar que la mezclen, que la trapicheen, que la revendan. Pues consumiendo es difícil que los internos puedan rehabilitarse. Pues amb un 70 o un 80% dels cops és la principal culpable o com a mínim en segona instància la culpable. No és cap novetat, és la gent que acaba a la presó en moltes ocasions o ha delinquit per aconseguir droga o ha delinquit a través de la droga per aconseguir diners. No crec que sigui cap sorpresa per ningú. La pressió negativa que fa l'administració sobre els seus propis treballadors de cara que siguin passius i no actuïn en aquest aspecte
i el no relleu generacional que hi ha respecte a aquests professionals que feien una bona feina, doncs fa que a poc el tema de la droga vagi quedant cada vegada sigui més condescendent amb ells. Tampoco en los controles de entrada, cuando vuelven de algún permiso, de alguna salida programada, se hacen los controles de la manera rigurosa que se hacían antes. Por eso que digo de que a veces no dispones de todos los medios o tampoco te dejan hacerlo de manera rigurosa, porque ahora todo atenta a los derechos de los internos y no se dan cuenta que el tema de la droga es un tema que no ayuda para nada en su rehabilitación. Doncs jo penso que es podria fer molt més per evitar l'entrada de drogues. Fora d'algunes plaques radiològiques i escorcolls i portar l'intern al caganer, hi ha poca cosa més. Crec que hi deuen haver, com per exemple passen als aeroports, no? Doncs molts aparells que podrien facilitar la detecció de l'entrada de drogues, que és molt minsa l'esforç que es fa per evitar l'entrada de drogues. Molt concentrada és que, evidentment, al igual que hi ha problemes a la societat, hi ha atracaments per les Rambles, doncs també interns atraquen altres interns. Y que estén separados de los internos más conflictivos. Por eso hablamos muchas veces de los centros cerrados, porque estos internos que son tan conflictivos, que son tan peligrosos, que realmente no se quieren rehabilitar, no están ayudando nada a los demás para que puedan seguir un camino fácil, que actualmente, al menos en mujeres, no están separadas, las internas más jóvenes de las mayores, y aprenden pues todo lo que llevan estas internas a cuesta. Y por otro lado también el tema de si son primarias o no lo son. Eso también es importante y tampoco están separadas en la actualidad. Un nano que li van posar, que també és curiós, un any de presó. No havia estat mai a la presó, un nano bonàs, no diré el nom perquè encara me'n recordo, i el jutge el va condemnar a un any de presó i no era primerenc, o sigui, la primera vegada que havia robat, no sé, una moto o alguna cosa. Aquell nano el vam protegir de seguida, el vam intentar que no es presonissés gaire. Al cap d'un any era un pillo que no veig, aquest nano això no tocava. Dentro de las prisiones hay un porcentaje reducido de internos que son los que no permiten que el otro porcentaje más amplio se rehabiliten en plenas condiciones, porque forman parte de unos inadaptados a los que se les debería de aislar y juntar ellos. Pues no tienen los recursos ni las ayudas necesarias para que esto no sea así. Yo recuerdo un caso de una interna que entró en mi centro, en Donas, una interna antisistema, una interna con una buena educación, una buena familia y que simplemente pues era antisistema y era decir siempre no a todo lo que se le ordenaba. Claro, tuvo muchísimos problemas dentro de la prisión porque es que cualquier cosa, cualquier orden que se le diera, aunque solo se fuera, que hiciera su cama, ella se negaba en rotundo. Pero además de este hecho que ya traía consigo, pues se encontró también con otro tipo de delincuencia dentro que la influyó de manera negativa y fue acumulando parte tras parte, acabando aislada muchas veces, y al final acabó en el Departamento Especial de Brians. Verdaderamente me dio como un cosilla esta interna porque yo pensaba que la podíamos recuperar. Otros, yo ya conozco varios casos, al salir en libertad definitiva, hemos conocido por otros internos que en la calle siguen con su actividad delictiva o han acabado incluso falleciendo, bien por querer abandonar bandas a las que han pertenecido o por ajustes de cuentas, suicidios o incluso en plena comisión de nuevos delitos. Si no fuera así, no nos encontraríamos como nos encontramos el pasado 31 de diciembre en Donas, con un interno que no tenía que venir a pernoctar, porque ese día no hay ningún sancionado, y a las 12 de la noche nos estaba picando la puerta porque no tenía dónde ir. Estamos poniendo a internos en tercer grado, a internos literalmente en la calle, que no reúnen condiciones, que no tienen trabajo, que no tienen dónde ir a dormir. Y entonces pues ellos muchas veces acaban haciendo lo único que saben, delinquir. Jo sempre recordaré un intern de Lledoners que després de passar, no sé si van ser 10 o 12 anys a la presó, que tampoc és que tingués moltes ganes de rehabilitar-se, simplement va deixar passar el temps de condemna, però recordo que el dia que va marxar
Le vaig preguntar, bueno, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues nada, pues volveré con la familia, intentaré buscar un trabajo i tal. Però no m'ho deia com si volgués complir el paper, sinó que realment el nano pensava, bueno, que tocava fer això, tocava canviar el seu modus vivendi. Va reingressar al cap de 2 o 3 setmanes, se'n va anar al supermercat del barri amb un ganivet i li va dir a la caixera, truca a la policia. I la policia va venir, el tio quan va veure la policia va deixar anar el ganivet i cap a dins de la presó una altra vegada. Por ejemplo, la rapidez con la que dentro de prisión se consigue atención médica o acceso a estudios, trabajo. Esto es una fantasía para la gente de la calle. Esto da lugar a que muchas veces el interno al salir en libertad se frustre porque la realidad no és esa. Després de tants anys, un ja comença a saber més o menys realment quins interns han fet de la seva estada a presó un mode de vida i, per tant, comença a saber realment que aquest intern doncs, tindrà una curta durada en llibertat i, per tant, a la que pugui tornar a cometre un delicte i tornarà a entrar. Sin duda, en un porcentaje muy elevado acertamos casi siempre. Es fácil ver si ese interno que sale en libertad es carne de cañón o si, por contra, su paso por prisión ha sido un accidente. Cosa que és una mica paradògica perquè, bueno, si una persona que treballa a interior té, entre cometes, la suficient vista com per atisbar aquest possible resultat, sembla mentida que bueno, un equip tractamental composat per psicòlegs, educadors socials, etc., no siguin capaços de veure que aquesta persona quan surti en llibertat farà el que farà o... Penso che un sogno così non ritorni mai più. Pero la vida real supera nuestras expectativas en cuanto a la rehabilitación de los internos. Es sumamente difícil salir de los círculos viciosos en los que están metidos. S'ha invertit molt en educadors, en psicòlegs, en juristes, en treballadors socials dins de la presó. La meva pregunta és, s'ha invertit de la mateixa manera en quan surten de la presó? Perquè jo sempre he pensat que l'error és quan surten de la presó, no quan estan dins de la presó. I després una simple reflexió és realment aquestes xifres de reinserció, per més altes o més baixes que siguin, justifiquen tot el gasto que hi ha en aquest aspecte de tractament i rehabilitació. Una reflexió que crec que la gent s'hauria de fer i que amb una administració aparentment transparent, com se suposa que se'ns ven que tenim i tal, és un càlcul que s'hauria d'oferir a l'opinió pública.